Na wotwe mu nkoma ye ba bedie na ho hia ye pa ntimedofo nya brema ye free nerd kosi ne da fiada me dia sedema endpoint homeopathic clinic ya we bi e hawadwen mema no kone ko check o prostate no ema awo na wo pe enti wawodie mu nsam eso check na hwe se bibia ye kama for doctor sisi a ne nya wa hodo bia e wo 0244 867068 0244867068 then the endpoint homeopathic clinic in Kasa. Nada Roma and I day health tips. Adom TV bedroom bro. Now what me was Dr. Rachel Kusi Akosa. I will know Dr. Penida Frederick Optical Service. I know etani ni share dim komo boy and power ye ni ehun haunti ne. And then I watch you moon komo allergic conjunctivitis. Bofune so ankasa nti doctor wa ha oni ebedi ho enkomo ntinya so eti dog ye mo akwaba Isafia me de so ye da senso na otu foforo a ye no ahia afofoforo mu ndi ye mo afihia pa ye da se pa allergic conjunctivitis wow e di no so e condition there Isafia me da na pe ho ayefe me da se na ye kan allergic conjunctivitis a ye say a infection a it we kan wani conjunctiva no conjunctiva is the white part of wani no na time na see ye gina so ne allergic chese ne ma bi wo ho a nipa ohonam empe aye koso ne be koso a chemu na watwen mu na saa ne ma no se ba sa nipa ema ukọ saa ne ma no ho a na akofa saa conjunctivitis no e de aba na saa weda ya ye wo yi e ade a ye common pa hamatan mu kakra no ahanti no na a very important say be chama obia te condition yase na wo hu a na wo hu de wo se oye efa ho ene esa ye bibi e ben ye ene na ede na de ba me da say ye ka conjunctivitis allergic na ade ba ko mienu no miensa bi one awia ya nam ye etumi de sa allergic conjunctivitis e de ba isa fe ye kan efutro ye dust efutro ya ade a etumi de sa condition papa obi de ne baba me ha 5 years nra o say doctor me ban me kan bia no akodi futro magro ATM esana e man dependent react obo na fe no na chase ni e some symptoms bia before no na eni ho eno so ho and afi from macro dry eye airborne independent so no eno so one factor and na bi wo so kra na e aduane bi a obi so edi be pa de no na menim pa na se mfutro nom ne ade enso ye allergic e wo ye ni de I see aduane so ka ho obi wo ho a ye nkasa gari nye ba sa fi so me de gari bia me ni ke kam sa nipa no just gari enyema no okay would you can get conjunctivitis of the eye no okay na e common ba me da say ye kan allergic conjunctivitis are very common ye kan e common no e was especially if in kra o ma sha ase we are from the mo satete anua ne ade e kwa kan empanyi fie so be say 15 16 17 years going because sabi akra de onim nyansa nti obekwa abonte akodi agro wi ne de futuro ne de wi ne ade ne de di agro enti esa na etimi eha nkra no ti nkra bebre na obo so ko schools mu nya de a was me ba no ye ma kwa otifie no sa condition no ama but obi a school ye yi abache say e bi a school ho no akwa no expose no hu to sa ye ka allergic factors no e na ma na kwa so sa wow ene emfa unsi ha nyame ya adoma ye beto aso chena enti allergic conjunctivitis ene ya boni nyina atofa ahwe ne courses no ne ade o chena nyame ya adom ne nkwa hoden e wo ho aken ho na ye nto aso medi afia amankwa tama